Komoria waranzingira ndisi za misho za tumkani baraka. Ambehoze salamu zangu kwezi yarmwanyi watukufu murishiliao na nyimjo rishilia. Mwenyezi Mungu yajailie yarihenamu watamahami njika mwawenzi. Mwenyezi Mungu yajailie ensia hatu ikau henro haraka ikamwawenze. Mwenyezi Mungu yarikusidie zilona heri nasi nensia hatu inshallah. Awengi abo timbishiyani mhono wa salamu hangu. Na umambiani tena assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Maraba mwananyasi Mamutsaid. Hamade hilira persona vano en vrac. Ratso hera julizana kanga joka onana chantu person diani. Ranise misho atwen abungia romanda sire persona si kartina ratso hamba. Abungia abo tikanzani hujisemba vi question ya husu. Ye bilan général. Il y a une manifestation, il y a rendu 2016 à 2024, enga sindabi, bon, mwana mama mtsaid. Ewa mwana mali suala jema halisi halisi. Akale suala ilo rangu 2016 kajuma utso wanambwana za manifestation, za maandishi, za mambo hata rijerwa suli 2024. Donc mbwanekao mimi wami mahususi tikatsandi jambavi rangu 2016 awoni sambavi zila shtihala zili yo armale sharia la 2020 la 2021 la kalila wasulia vaha rija arma mabehe wa menji ya republiki juma wana mbwana yino na utahari wanilieze haki za wa Komor sha hondata basa kabati zakir au karikarma fazine rikama fazi ya manifestation rijari njia mafazi ya vote ya election rijari njia mafazi ya revolution donc ya baki nzima fazi ya liberation haramazi fazi ndaru za biraizo kabati za mkinishia. Par contre upande wa he manifestation riyafanya kiasi utosha sha ani kajashinda ya jane mavuna ya lazima sha rifanya heki yasi rangu 2016 hata 2019 rijari jusa 2019 hata 2024 rijari njama zi eleksyon zino ntina uzinjia haku upando hezi eleksyon ka sisi rizijua walati zamba wakati mwenje kango shilobali rangu rifanya video ngio na mezi sita avant njama zi eleksyon zino rifanya wala Montparnasse sihone sambavi upando hezi eleksyon zino ka kabati sanganzima rijenda mwazi voti zino kabati sanzima rijonra haki harma mruhama azali au kazali wa dictateur donc yabuntsina ujwa leo bali njeno habi ukanga rendao ratsahe haki harma dictateur yabo ngami mwadisha itwa donc upande wa election heli zavira hizo zilio sina uzinji au kaizo sazivira not kauzilinda zivire na mnaino au kari juwe mrondora wanenai na bane hatwari kangwa nzende wane na mndu kutujwe heli yahe yo problem donc abengo upande wa election c'est normal zivire na mnaino. Donc rijari njiar me fazer revolution. E fazer revolution ifanyishia shake jawasiro bali lazima hakaitsomoziwa. Hakawono nazijana wala wasonziani. Beshi bandi zandu kwa jaka ufikiri miuza mbate na bwali ukaya wanumtsabe kwa Komori wa hara. No kwati wa hara. Kwati na nruwa aminifu watrende ya haramazi mbwana zinu. Shawono juzi waonese mithali wasonziani. Shaka bajaka soutien. Kabaja kasutia ya huwa na zijana wala donc iyo miongoni mweza tsongeze mbana ya tuwa shilibano ya tomoza sheke mbana ila ikaitendeli wabali ya kompani wa hili ya ladhimu basi azali hajuka hasimonti au kawonoze dalilu onti pia watao wanjama jumani onti pia watao wanombabi donc revolution yandisiwa usiku wa anifanya mjomba 24 heures ifubu na hizo bali emana yafuba unumavu wandu wa siasa yido mana ratu waswili harma inu fazi ya liberation donc avoye bilan ya rangu 2016 hata 2024 amjomba ukaya kijaja na mavuna shanga ngabo funvu ikao lirivenushia ani le funvu la rivenushia rivenushia na wandu ikao siasa kwa tuijua kwa chini yo rivenushia na wandu ikao uwa nafikia kuwa rumemba nai inu mingoni mwezi
tsongeza imbwana ya tsuwa Sullivan, c'est-à-dire ngabo immaturité politique hakalima la shizungu halafunga bo hypocrisie harimo mdungano hatu wa kisiasa. Donc unafikio bali uondo tsongeza imbwana ya tsuwa Sullivan. Hamade heliwa zitu kurbanu kaya imbwana keja Sullivan go vumbu ondo hurudi kusisindiando unafiki ulio baina ya hatu ne madhamana wa siasa wanzonde warume kabati mzima ndao amine mwananya zabarindi ni wa Komoro rawambia ukaya zevotizinu jeheliwazo mbabanu azaliwe ukamduka shinda nduka jiu shindana naye harma voti no ambani de solution ya ushinda itowe dictature na tao wende wahundo sheki wardi jeheli wazin batena wardi wadaza pourquoi wadazao ye banu wadazao jusqu'à quand ye banu ngolinda le 26 mai dawaza la joko kanti ye ka hambangu konti mujo kanti yongo joko fanya shauri ndi ngamu rejetse na bwali harumwe video raifanya mo parasimi nawe sionesa ukaya wanu wanru wadzima wanu wanru wa shamaizima bwali. Donc wanaja mwatipasule zitwa wanru watipasule zitwa nonono au kaida lilione siha azali hapare shefu wa hao hakaumbeshela marhaba wa Ibrahim Mzimba marhaba menjibu Ibrahim abeha zina huruma huifanyandro wanu tione susku ila bwali ukawanu wanru ikao waru maheni mndu hanikwedwa mana yahe wajewa destabilize ze mouvement zinu ili warenge pouvoir wanikazali. Donc vanu ndo urumani wafanya urumwa wao yonde mana wao wadaza aukawe sawa ndo urumwani wao bayazali apareshwa chef wao chef d'équipe hawabishila marahaba ya wazali kajijomba babu bufulani marahaba menji shapare chef wao Mzimba ambia tibesha marahaba menji bamtekelezo urumwana mnikali yonde mana balushidu kushi iyo rezo ya handani rezo ya bili ya he mwananyasi kiki yabungar lindao hato usiku wa investiture iyo alama ya wonesa hindi iyo alama ya wonesa ukaya ngainikao ila fursa ngainikao azali fursa ya ushinda ya destabilize ya kentinro au pouvoir esa iyo ya tamalakia mu pouvoir iyo ndizifasiri mbili za tsongeza auzione sao ula uruvu na ula utulivu wa he wandu wanombo maopoza ngono babali shawa nuti wandu ikaunga na fikira taila ya ukaleonga una fikira za maendeleo zanti mitila wa uzamba shawa nondo walo na faida zema bosho yao unaelewa haukawa nondo bali ya mjori saten wano ndikao wabala majuna ya marunda ngwanzo ndi wahuze sheheli walio ngwanzo ni sefaida raweja huze marunda bali yamo ndo manda mndu kujuka waje kale ngwanzao wa efaida rawe janyisa reja wejahuza ya la marunda c'est-à-dire ngwanzao ze pouvoir ngwanzawe pouvoir rahawe jawana ze mbwana rahawe ani ngwanzo wavune rawe jalima iyo kina ukiri ngamdeje mbabi atajukanda madando jina uka walaki kio wakati yako baada humdhukuru yabo naam wakati ya kampanyila afanya video ambia azali ukaya bwazali jana ze votimi narenga naunika lilonti naunika pashika miya mwanzo ndenge na azali harenge na kiki hadazaji alela mfahem faya namnaji shidi mananu hambiao kabadumengo ni za rejizanru dingoni kabatsi hamadu unafiki mwinji hafanya video avayan jihar mwaye ze elections ila kiki ikao havayan kandu ya bilbiji hakaza muharuma hapare opposition bana mjerenda armaze voti ne gwanzima na mwangalia ndo ze video mtudo diwaza babano siwa komoresho ndo mabwa ifo haku si diwaza haraka hapare opposition adi asisizi ndo ka egwanzima ze voti zifanyisha ntwabila haundi hari bala yopoza yabo mwanaje Mungu joele wandongo ndi bali Mungu juka elewaje no gwamalizo ka jana ngawenda yona azali ntwabili ngawe warmo opposition. Donc ibanu wa komoringo ani wa noso uruba walewe hao banu kwa twelewa uje
abanu wandu wanzua warongoze namna jiwa ileo de kwa vungo nzo bukaya ma leader politique kwa jisiasa wa Komoro. Oui, ngabo manque experience ya politique, unaelewa? Ngabo immaturité politique, unaelewa? Sinor jokari irundu mavuna au kama nu mavuna yo huja selo hazi yafanyishia ikale orika na ndu siasa wafanya hazi njema basi jokari ndu mavuna bali shakar jajore jeibanu shema na raraje banu kartina ndu siasa kabati ngasina ndu waroma hiyo wambanga au kama ngabo namna ya ufanya siasa ngabo namna mbili bwali banu ngabo hamba siasa ngabo ufanya siasa mimi abasa ndongo wabanu bali banu ngamambo siasa shabanu ufanya siasa yonge na namna ndojina au kufanya siasa yonga nzao kane projet yonga nzao kane finance yonga nzao kane wandu wa ushinda maudu wa uhimilie yonga nzao na hizo ndi zamanki harmondu wano kenda ukiribali wambengo nzo ufanye siasa ikakutina mali kena ukiri kena ukiribali wambengo ufanye siasa ikakutina wandu kena ukiri wambengo ufanye siasa ikakutina projet kena ukiri wambengo ufanye siasa ikakabati action ngabo makiza action yabo siasa ngwefanyoje yabo ngaho hamasa ngaho sawa bali na mndu anzo alole mndu mshe yatsona mahari yatsujushindo sarifie mndu mshe hata ulala naye tujoshinda yabo mndu mbau bali basi yo deheli wa siasa walio mrutina reali maskini bali kafanya politiki inu wefanya urende ya mkubalemba bi na we maudoro hambia ukangara nzondu mengo mitsanu bali mjini hanyo watamwa gari kuna ushinda tatuena wili wajirile gari hii politiki ngo ifanya utsandi yabo mnduko msiri na dora nyiradi donc izende za wandu wanu shiko wandu bali wakawandu wa kweli kwa jajore ngazimalizira mbengo ndo arma amwavoti kaula zimu zemalizira wazitoa watsanganye bazima wasisazaliwa nti ikawa wandu wa kweli shawona zembe abiza fanyishia donc abengele watkensi yo wado menyo wa kumore ezitwa wapashe zitwa kariti na wandu wa siasa bwali wandu wati hadali wati danganye inde manara wasuli bano zabari ndini revolution ya tushinda fonction zabari emane revolution tu fonctionner ribali ndazino zamba uizo emana tu fonctionner parce que kabacha ka stratégie kabaja ka mobilisation ya ushida mobilize wandu kabati finance ya ushinda finance wana zijana imagine zijana wale wasonzani bali hata buti ya majabu haju ya utunda ani ya utuni kwa mtu mzima yanwe bala kijahundi ya utuni ki ikaula zimo wandu wa siasa wala wandu wa siasa wa himodi ngoni wa mobilize wa ani wa kompanya watoto wala basi kawa himodi ngoni wa kompanya watoto wala wajo tayari wa febala wangamize ze roho zao nembo na iwasili sho watoto wajiundu waweche kabati wandu wasaidia watoto wajofanya hasara hindi iwabakisha ukangwa junda mapirizo wasawa ulo uoneza imana hatu wala muslim angamiziwa aba wajivuru unwa daza kutisha mzima hata mzima yarongoa donc iyo ala mambi yote alama ya mndu wa siasa unaelewa kijaka ulazimu wende wa sakrifio na zijana wala haukailandi avenir ya maudu ebala tindabo kauria ukaya mincho ndana sido tutola tiombo kamina puso watoto wala no tidena mnayo ti uhambia ka inu manki ya experience inu manki ya siasa d'accord unaelewa shachido ka no wansi wandu wa siasa wansi wandu wa siasa c'est pas comme ça parce que erreur ya handa nindi erreur ya ndani bali wakaumize wakaulinda population de réagisse population douf kena jo réagisse bali kakabati soutien odingoni nizoko lemba wewe unaelewa au kayongi hama mndu ya jao ya unda nyumba honziani heni mndu ya bila ngutsamba ka weshi wehe abunganzo kaze jabe wala biroja donc yonde heli wafanya kangwa lindoze avisa he population ko na waswili bwana nganzo ikane leadership bwana nganzo ikane projet bwana nganzo ikane soutien nganzo ikane finance izo zonti pia kazi jaka ya kaziti ngiyabwa rjo waswilida na bane resultat ya mbwana iniyo huja hazinjema yafanyishia ikangabo hazinjema basi yo jana mavuna mema shikali shamba la hulinu bali uliliminai kuja vua za ila ladhimu basi kuna unda mavuna mema inde zari hunda bali shamba jema la limwando basi lo jana mavuna mema shake na ukiri wake hiyo waya ekutone hatwarilio wabele jahazi wa isusombani olio ya ukanti wafikiri watsanganyoti pia
wajipose zile questions za ladhimu, wajuze masuala ladhimu. Pourquoi mbona kijawa suite eba ni shapuzaini ika ulazimu rifanye kama kandida wengi na sirka bano ngiaba senge lazimu rende harma fazi ngi lazimu harma rende harma daraja ndio sazali endo mlijeze namna hiyo enda hata 2060 abala ngi solution hili chango no wada zezi wala lasio. Pourquoi? Parce que wafanye ila hazi azali ya kawita ya wadhaminisha waifanye wafanya. Donc abo en résumé on doit nous pengo ni mwazali. C'est normal, bien sûr Ali. D'accord. Bien sûr. Uchisheze waya na hizo pia wisha mwenye namsevene zilandrabo pia mtikiri madalo bali wanu ndrabo pia ngeze barindi ni opposition aba wadas kabati opposition je dis maintenant kabati opposition opposition je nongo na parti za wao na maji non e parti wao na ndaibi bali ya o hamba comme opposition o hamba ledzina chezi tulo kazi tuone bali vanahate koko hatulo pani ubondo le putu henisa beze longo gazindo nai balangi ya opposition. Bano opposition linti jina opposition zinu zitendwa zinondongo unaelewa banate mwana mtiti bali ulomba na mzadzai ya tsuhunda ledziwa la ladhimu unaelewa hauyaza lo tsuhunda ledziwa la ladhimu haumzadzai tsuhunda mbaindu ya jumnika mbaindu ya hala mwana wesi sababu mwana njwati katunda maji katunda mwenje basi ni sai mwana wala shemezalila balangi ya opposition balangu jai zi hakizai ngujai. Donc abongo nzobo kaya wana adingo jihada kango na parti opposition na duadunga mbio munziani ze parti kabati parti za opposition kabati amjoni kajalilu nzima bali amtone sa parti nzima yambo ukaya yo parti ya mvubo nsiju kawi her yani dainu ya sambi jua amanzo unambie usiku nzima wasihapareni watufanya geste wajayu kama ngasina shefu hatu yafungwa hanzia soza haki na sonja ni honor tumdaili beze conférence de presse wono babi warende haje mafundi ya ziko hiyo ngono ngo mu Misiri ni waya bas kujaparo na fundi mziba ya Sanziani ambaye kama no firaji no wizi unono ne vinyo ino inchi haki na wa Sanziani wadungwa hauke kwa wadungwa shawa bakimo donc ngo usawa donc banka bati parti politique itona finance parti politique itona wanru itona projet yoti parti politique bali mwana Mahamudu bano babjiri ajali zinjo maswani oka watoto ngwa roho hito ngwa ulo wao juzibo lo mwanamshe wa 18 ans katuje ko zindini juzi muslimu haulawa ya justice daza et maria wa daza ingwa daza pourquoi? Oui, c'est normal parce que misila wa uzamba une fois mlona mfaume dictateur lazima taitiso bontijo ngud azalia taitiso ya baywanduze hanywa ili ya hondo nafasi wahe yaendelee yo handani ezabili ze pouvoir nda organization kodeni bwali mtidiwaze executive ngeniyo legislative ngeniyo e judiciaire ngeniyo kodeni hasa sanya yabo hariba yamfia ngasi hama wandu watulo harma mrijo wabaliliwa wonelewa wone betizi ya juzi ya bira hima motola muslim yaralo hito wonelewa halafu jeriwone na de mwana hende amu jeriwone harimru pour ministre de l'intérieur ya subuti yambe batani hama ndalila uka wala majeshi wa kanaki wa mrahiswa no tijao ministre de l'intérieur sinde namna hiyo et légitime défense sinde namna ila mwana yama ministre de la défense Karavi indawa reviser mbabe notion ya légitime défense sidaila et légitime défense sinde namna ila latinde ile fasiriyo sindoka leo watu renga bundi ukiwafime moto jao sinde namna hiyo unaelewa hauka emotola kaja gabili mru wala kaja kana shuma ushonde au army anzawe mru ni légitime défense ndio namba 2 hata nraro no mkinishia haula mkubali wako ngabo légitime défense et qui action ndio imminent ani dabasa ndio amabali abati jusa shuma monjono passe chez toi ulenge gongo hundreme yawe légitime défense ikiri chaque na ukiri wendo hanyu wale maelena madaba ukure na ndinu bali gongo jondreme ambia balanga karma légitime de yoke jakiri moti e abi linganza ukanga una maliza wandu ngozi jafi wajandu nzozi waziranganya wazibe na hiyo kutini ruhusa ya ufuma
unaelewa iyararuka nga unadhamana wa serikali mathalani umgojeao ngiharma situation nziro ya hufa yonga obligé au défendre chatindo kama mfume sindo kama mfuma ukaba ni sharia shaki militaire bwali banunga shiranga rambwa zenogozino kutina ruhusa kawe militaire uni kwa arme ufume mndu e sharia kashtu ruhusu armwe sharia mba uka l'ordre mal donné tu dois pas exécuter kuna uja exécuter beshi de chefo beti jindo vya hamba uka exécution non kuna ujua bwali ya kijeshi unikwabudu ki ufume mru inosa namna ino unikwabali ufume mru no yabo komete infraction unaelewa aho komete infraction yabo hatwariyo yukalantiza bwali unaelewa kena ukiri leo beisheti ji general ndovi yaunike bunjuki yaunike bali wambe ufume sharia kijakiri ashangabo unaelewa tujola mwanamme mumtuje tujola imanti mizimbabiti tiali sharia shamba uka la responsabilité pénale et individuelle yabo fasirabu ka sheitendo wewe bali washifanya idhamana dawe bali devant la justice nane dhamana ya hupua ufanye sheitendo ashila nyoa ilinga ni makupabla mwaze ngoizo sharia ngashjomo kumwa unaelewa donc ekawa we mwanajeshi ukubali ufanye namna hiyo yabo we mwanajeshi msiru au kama mwanajeshi msiru waende utujwaze haki zahe shamrikao ngutujamba we execution chef oui chef non gabo banu kao jeshi ujamba tija ubali yomba byonga nzo jue majeshi watu walohula unaelewa abenge ila feti ya ukaleo ministre de l'intérieur ya subuti ya towe ndongo amadi azira batina ukaba fanya procès batina ukaba la wa jugement ya juge au procureur ndini ya subuti yambe ukaya le jeshi hakana ruhusa afume vraiment je suis désolé ngamsikiti yombabi ministre de l'intérieur upuwa mahandondo ndo halisi donc nganzo utaisoma harumo wa komori ba upuwa mahandondo shanga mwana nyasi tola mumtuje miselo mumtuje umtokai muhambu mfikirika mumtuje atwa video nyumeni vano harume kampanyila amba azali lawe imani ya hodingoi baze budu kizinti budu kizofuma nyonyi shazile zofuma na damu ngwanzo wa tifume yo kalima la kijinga zibunduki zino zifanywa shawa wagoje wa komori wa goje mipaka ya hensi ya hatu shatuluka wa hito wa komori donc untujwa wa kana fikira untujwa ngufikiri ndini bon na rimrenti ze fikira yo ujinga wo yake nuo yo unaelewa shaban le jeshi lino sindiri liliba ubali ligoje mipaka hatu ni drapo ya hatu hizo ntipia wachili waze kema na wanshi yondo wa komori de maranya wa komori unaelewa ze biashara wafanyao pia ndo wa komori ngikaba nule wo uja urenge bujuki ufumu wala wa huliba heni mwezi ngabo biashara hema awe masurufu ndo mshangu jomnikaje maudu ukusona kauna ujufumo jeshi na birilie mipaka henentia ahe unaelewa chatindo kawa ke yabo mimi mitila wauza mbabali mimi le jeshi la komori ntule una faida hata au kwa jeshi la komori ngilo yabo wa komori wa fohanza imana watu bihumi surundu nda wali mbatsendi rano tukanti watu longa mize ekonomi ya komori wanenebe ezifubata ngo hama mikata gudugudu ya yatulo carbonate na wafanya hazi na wendi walime wono na wendi walowe na waseula wabe majalo mula yone mana hawindi dile jeshi la Tanzania kono lulima wono shoti kwa watu longa mize ekonomi no wa komori wangamize mnejana mandola maudu dajuka maudu ya hekomori wamkazi bano amre hitwa iyo tabia hindi na tabia mbi za tumba mpaka bontiju donc abenge unumwedo ulio wa serikali ya zali kesuri jibia unaelewa na wana wanu amboka wa maopozana wa keradhi bae opposition au kartira mbua kartu wana karjai wana indo banu bali kaori wasuli banu inde mana kwa zali ngufanyizo yanzao shekale ubo bali rikana wandu wa ufikirensi ila rikana opposition sibuzi azalika jajukaba kibala taleo ajukaenda zeze nsumbilizila msaidia jundu banda samlini azalienda hata tama chonchoroni hiyo watawa pia donc yatubakindo tufa kuwensi chaketi na wandu gebo wajane masola wensi pia solution hindi mimi solution bali ni wanao ntutomba kayo njema
ni mlogine solution swamba kayonje mashamimi yonde heli mimi Mahamudu nionawe fikire hangu au karibira amaze tapuzo ntipia wantijua la kabati za mkinishi wabire majeshi wabire madoktori wabiri jao karjao na ndongo sasiri wasilamo situation diroin mimi solution yona ubali monoke solution ngi hono ulaya je namna ya ushinda remobilize wanazijana hono ikao kwa timu ye ani kwa janjia ntonto wajipange hono na dhamana mzima en leadership ya balio wanazijana wao rendera redressenti shua lohula kabati to mahauka ngwa umuye wanji harme system waozeha engwa njio namna je umashoni zinjia ngizobali za njoma siwani sheizo nganzo ndo ajipange nganzo ekipu ijipange hono unaelewa ipangwa ndo hono serikali ya Maudubali nganzo ipangwa hono Ulaya hapo ekipu ndo hiyo na leadership mvumbwao wafanye coup d'etat au wafanye manifu au wafanye soulèvement populaire ndio ile swali liko clair non vanose tartibu ngizo zinji izo sina ujohamba bane solution joko fanyisha bali vanuga bondo ko solution mjo yamba jao sino ze solution za usisa mfaume ngizo zinji unaelewa au kale o mfaume ujo sisi wa hanjia za mzinga yo ujo sisi wa hanjia fulani na fulani wono hawe meme médecin wa herjo ni kama pesa ya déclarer kati apti ya exercer fonction ya mathalan ani zinji ngizo zinji unaelewa shenzi ya ubira yoka yambwa bana shezo nanzo onese ukaya etwamangi yo hunu nganzo wanazijana walohunu bali wajuhe dingoyi waturukuze 3 milioni ze 4 milioni wali wao wajuwa dirikenti wajuhe mnaijana hunu beishele ubali rijoto wa mnaijana Marseille to Lyon to Paris riwatiarma mitihani ya uchaguzi ritungwe mzima rimtendeze avenge diaspora ndo irende he parti politiki ya heo wandu wao rendera komboenti shekanda hula bali etwamangi onde mevu ndondo donc yo mimi de fikira ni nao amfikiru kaya serikali ya Maudu nganzo ipangwa hon avec un bon projet na ekipu ya nyumeni ndio afanyaze au ka efaida jo hon na abo bali ngabo faida zinji au kale ongarendao rabadile masiwa unaelewa ngarendao ra redressenti no wandu wajula wahono wende Maudu nswamini kawe himiliwani Jean-Claude na François Ngatsongo jo Shanghai hamanda wala walohula yokudona zalika himila makro yokama ani yunyele hamabinda donc ntsono kona jana walohono ndungu tsojo himiliwani Jean-Claude ya nyele siri wono na faida zinji kardo nzari njie hamande election wakati wanazijana wandu walohono ngwa joka na dura za uvoti zebiye za hono ngazijopuha ani faida zinji zijondia karshindiri panga ye mpango ono sha walohula itomangi onde mevu bali ndondo alisi au ka riwono ngariwonao donc vraiment kabati aminifu akutsaula ono kabati aminifu donc des solutions wewe onao yonde solution mimi Mahamudu ni ona mtutomba kayo njema mimi odeli ni onao ngelazimuo wa prepare ekipu ya nyumeni haraka hono raza linda agenda 2060 unaelewa ipreparewa avec un beau projet wandua siho masiwani wendua badilize ndongo yebano wewe kutud ngodiwa zokaya emanar tubujo ara vote hunu waonokaya diaspora kana nzo vote hunu aboye jokabuka rais masiwani woha tolane diaspora abalo lo masiwani kwa tina fungu bwari hapo tone kayo danger tena soni mwa non kabasi danger vanu opande wa utie barrière yo c'est normal bali c'est normal wartine barrière parce que amjo heleza leo mdu jamsaidie ikao imarifanga wa mashashi unaelewa na fulani ikamru hamandu wo hawono mnaijana ka hala wao nikao nge na ze bagage za hai gwanze ndio yase bon siju c'est normal yamtine barrage c'est normal ya tengome hula c'est normal ya mbali les enzi yapi au kae ya Mungu ndio yamvunze le sutu unaelewa donc vanu hake namna inu karnao ile shwa hormazi sahani inu nganzori ifakwe eziro hula ntila nganzori ifakwe bo wali
shakar na wele shwa azalino wanruahe kwa na yele hena mnaambia hena mjemrenge no nganzao wanrua nilimana hambia kanzo wanazijana walohunu waturuku ze 4 milioni 3 milioni wajuhe wada fiensi bensi wasaidia abenge no wajuhe wende wasaidia nti ila shakar ndo rehatso miononi mwanrua la abo se fini ngendo ya kazeba hano rano vanija wasuli maraba menjiwa na nyasi mdovo na mrangalia mrefili yao mishoto ngedono kaza kifumano ukaanga ubaridi ama bakiswala na kanzani hujiselo le sola la maore naam le sola la maore ngabarho video hono harumwaye ya Assemblée nationale ya hono ukaya maore olamnanti mtiti ulona population chashi watojo wa shizungu ngwa uno zero ho Mfaransa ho kubali le sola la maore linu ukangilo la shikomori angilo la Faransa ngwanzo watowe ye maore ireje ngazija ireje komori ireje wananyao so almani longo ngojo ulelezaji wando ili wende de le suala la maore kwezi linu suala ikao lirana na Mfaransa halafu le suala la maore ani liritia hiza usoni watu ukaba nubali le suala la maore inti question politique une question ya droit international de justice linu sharia linu question la sharia suala la maore halafu sisi rijanga ribihanyi wao rijanganywa zankili ritino haruma mva wa kisiasa yani Mfaransa ngurijanganyo hata mwamiva wa kisiasa ya bunga rjo negocier ya wamjo mnikanija wamjo no linti question la politique linti suala la politique linu suala la sharia yabo ngela zimo rende harma sharia bali ngela zimo rende harma institution internationale de justice reporter plainte imzungui iyo ndiye kaula zimifanyishihe shauri watinja harma mva wa siasa abole 23 ga jomni kane abo jomni kan 3 million abona mjia jao no izo zingiri yondo bano in France ya tauze ringa irijanganya ngonelewa ikaula zimo wastarabu waili warulo nao mathalani wakenti wapange katiba la sharia la plainte in France pour plainte shali wando watinja hukamano shinisi wa shahatu ya shiresha yahudiziwa hanzia za haki yabo kale ubo ali tijatirenge telefoni ino samahani tirenge telefoni ino awe radio no tihuliza na ilati yangu shati hibi na mro ende ni abukona ujamber negocie ninde mana zaliadaza ya to vuba le sola le maureli mais c'est normal donc l'insu ala la sharia gibidio rendi harmo sharia kena ukiri leo ritunwa mitani rizingiswa hono rimenywa zankili yawe politique ya article 12 yabo no ngai lazima rihunde wandu wa prepare katiba jema unelewa rende rapporter plainte mzungoi ya lejeze lesiwa la maore balinti la charité karma zibata na mafiti na ndini won jana wakaba département leo waja wambaino ino collectivité wa maore wajanganyi hezitwa kwa tujwa taungu wangu ambaje na wale maore ile mzungu yafanya ilange dépendre na la réunion ila collectivité kaunge dépendre na la réunion wao maore wantsika ila département dépendre na hona hizo pia donc ngwajanganywa watu no harma sheizaisho unaelewa wao kwa tula mwa watanabai wafikiri wajuba noenda unaelewa shale suala linti inungyo sababu ali hama de jini ne Milan nanti hatu le suala la Milan nanti na libakar mwe Milan nanti e la jini libakar mwe jini ya wale suala la maore na libaki harma sharia shali tikenti harma domaine ya kisiasa yende hili mimi ni wanauze le suala la maore abonga kazo kifubano sha ketima shila diaspora kamili wa hamisi mndazenge mwade wahamisi ukaya mwanzo na lole wahamisi ngozo ntipia warancho lofunga ze container ze nowazi bozibe ze monogram zinra zizia wajona ka bajo ka crise armenti izo njoambia bali nsujua kango jo ngojo tabaya ntwamini kale swale longa ljokiri bali au kabano kabati mndo mziroma mkomori mndo special unaelewa kuna ushinda urongozi wa Komori
uambie suala manilo haukani mngu shamba bala mina kokwangu mina mjomba hangu wala hayo wanzu nafanya mashuli ya mwana msho hangu yabo ilo ani ilo suala la bure yabo ngarsungola sawa wakati wa bure unaelewa bien sûr kai joka solution kar kubaliana rezi unaelewa kwa sawa jo paralyser douane paralyser economia hula wajozinga mani shaka zinafanyishia haukasi wa Komori si wandu wa zero haku si wa Komori si wandu mruka gisho ishoranza ngono donc abonge swala mandilo joka zero joka zero shinda leo wanru wa Komori hono awona mbakend au kabano mkomori amjo ni kama mkomori wewe ujo toa pesa haulo haki yake wali mkomori yeye utoa pesa haulo haki yake ikanzu lanzer kensi rifasire heli yeye mkomori karja jola wabano leo zokole isa Mwenyezi Mungu yajorengale bingu lila bali hauhara hatse ardhuinu harini kastilo habari fasiri mkomori heli yahe basiri jwanzi hata ardhi jo hisa ngono halafu wajoba kiza hambe za mkomori donc si wandu Allahu alam si wandu Allahu alam abengeli swala hilo amona makalna mumkin shiha hususan nda ula mjibali watu na namna ya ufikiri yake hatu si wa Komori na nzona mfano siku la wambanga Kanado na Komori ngarjuzi ya waviona ndini na wala bashefu do atende waringazebia wala amkubali wanama wa Komori mlova no makarushilianga ngari mtoni sama bai misha tu seka za kifumano no wanda kansibanunga baridi haku tena sharu jonzare ndi hawinji riletezi inji amarni kana ngarjoni kana ndevu ya kumro jina ni sahemu na Mahamudu bahanu bajo ka joto mbabi ani bajo ka empe show rikanti arjoshinda rike makini rione mi vayonti pia rinjie rinanue atarunde obano wakauladhimu sonti pia relewani abungabo mpakanda bangari kazo kifuma na mlahani rimnikeni bahati njema na busikwasa tena amma rahane jazia banu kairi ni malideri politiki wa henti ya Komor mlohari mwentino mjushileze kanape dingohi zilohunu mjomwe za nyuma siwani mwangere wana nyanyi mwaune tabu au mwaune raha shari kubali ukaya wanaza lite dia mtoa ni Komoru jahunu shawi mfaransa dia mtoa ni ajana nyihunu nuabuli azalia kensondani ya tezo mraha badia ulade mroha abungapo yondi zo sisiro nao abungapo karibu mabudula wa Komori banore tinjieba ewa mrwajia ambesho marhaba menji ni watu kufikao mkauri shilia nano wajori shilia tena kama wavenze inshallah na uomba Mwenyezi Mungu harakara kabano serikali ya zalise wanti Mwenyezi Mungu yabe hewana ikao wajuka na imani wajuka na mahaba nentila Mwenyezi Mungu yajailie zembizilo wanti julila zilao na umbesha ni marahaba na umtani somaha ekati tekeleza kalima ikao limvunzo ni mu na muswamihi ba mi mwanajamu mi ukosa wanosi wanajamu si ukosa shabano kawa katir kantimala jabanunga rongwa unutsa hari rionisala mahoza ya hatu nimru ya onesela devoir ya hahe au kae devoir ino heni mngujo ani ngujeitoa henamna ya joshinda awenge zinupia na zinupia Mwenyezi Mungu ngujo kauruzisa maudu tsakiyama izomba bimru yafanya awenge wanu gartekelezao zi devoir za hatu awenge garsao zi swamaha tena kado abili namwambiani Mungu Mwenyezi Mungu ajalie jeri ifunge chumu ijao hiyo haraka kama wavenze ifunge aheri jeri timiza aheri Mwenyezi Mungu ari hena mor dorenda njema kama wavenze inshallah marhaba shukran ne tumu inu kenonzi ke kardu fanya ze mission ye tumu hisar odo kateze mission jo kokantu parce que katum Komori badange mlemevu wa hetumu ngujosheza mbao yarenga uke karenge shala lazima ngujoshie abunga ngari mnikoni miadi ukaya maudu fumtano ngasina mission yasa tena ya kawaida yatu na sinani ngamdori dunga partir ya 16h inshallah taala na mwambiani bahati njema na usikwasa tena inshallah taala rendez-vous maudu ekamgabe maraba minjenga mshukuru yaoni mpartager video yenu muabone page yanyu yenu inshallah taala maraba minji mshukuru yaoni